abang belikan ke mata kilo. Ke kaciri, itu batu. Udah gue tuh nyawa mata kilo. Nyawa mati. Nyawa mata kilo mah, wing mah itu. Ngerti bisa pola gitu. Nyawa mata kilo. Oh, itu nyawa ngerti, Pak. Nyawa mata kilo na itu. Aduh. Nyawa mata kilo na ngerti buta huruf wing mah. Kalau ngerti mata kilo na. Sekolah wing mah, Mak. Ditambah tur. Mata kiri kami dah beli ada yang mana? Dari sekolah ngerti mata kilo gitu. Mata kilo. Ini tambah batur lah, minta batur. Minta batur wae. Ada wae kan dengan batur. Yang mata kilo. Kan sok nih bilang motor tuh gimana? Minta batur wae ah. Kan motor tuh gimana? Oh, tah minta batur wae. Ngerti wing mah. Ngerti ke sekolah. Itu kok bina-bina teuingnya. Nyawa batur buta huruf. Mah. Mun itu nyawa mata kilo kudu dibebetkeun ieu kilo. Ah, ngerti. Minta batur wae kitu ngerti ah. Nah, Mata kilo. Kok bina-bina ting? Cek ciri itu. ngerti. Ah, tek bae mama wae. Minta batur wae juga wae. Cik, minta batur. Nawat. Ciri nya kok rating. Kudu ngapak ya mah. Kudu ngapak mata kilo cek ciri. Kilo pare kuat babak.